हमारे बॉटम 3 और फिर मैं अनाउंस करूंगा कि आप में से वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसे जनता ने सबसे कम वोट्स देकर एलिमिनेट किया है। Nepo, Vaishnavi, and Arjun. Kay busod jong ka India Bersansar Sonfur balapan I handin kasngi ublay hakapor prabaje mamed arngut ki contestant bala sya eliminate na kane ka show kini arngut kila sya be namar bakirit palat kawon haden baladep ya syat baro ki contestant handin kamet u host jong kane ka show ujay Bhanusali ulam pemenah ba menta kamet on sya be arngut ki contestant na ka India Bersansar season 4 Ujay Bhanusali uang badon langut ki contestant barit palat kawon kumta ka kita kapur kabade ka judges hakane ka show kala pembena yaki kerteng kita langut unipo bad Arjun bad ka Vaishnavi kindit ki pai ba baro bayok sengu yaka kerteng unipo omdon bala mendursu kat unipo udang rit kawon kumta Ujay Bhanusali uang menta kemet on syabe ne sya eliminate arngut ki contestant ki kerteng jong kita ki contestant ki basya eliminate day Arjun bad ka Vaishnavi kumta unepo ulai shalit na kane ka jingsha eliminate hanin kamet ki bakwa ban page ya kane ka episode thamai jong ka India Bersansar season 4 page hapo comment box ladon ka we ka link ka banga share nyon hang te haling pin sapoy chakata ka jaka ba phia ban page ya ka episode thamai jong ka India